malo tau tu ma bongbong ini wata ko tau foki mai en ki api ko ni na tau yai ko ane api ko ne fefine ko ni lapa ke whahokata e tau ki laivi mai ki foa ki mea ofa ke foa ki mea ofa he tangata kupure he kei polo ko ni tongani na e tā mai kia mau anehu o whi mau ke whai ane ki foa ki peka ne ki foaki ko ia ka amu peke o ata mai o ke o asia pe o asia ne hingoka pa fuke ke tau honga ia he tokoni ko ni ai ma to tu mai pe no to lere mai ai ko u tokoni ko ni ai ko ke fai ke fe fine ko ni ko si ilo pe na o si seni mai u mea ko mana tu I foki na ka ke tau ilo tau tolu ia ko holiday a honi I tongani it's a insect day so ko hinga o ke lava o ke ava western o ke ava u mea ia honi I kolo ai ko ki whamatala ko ki whamatala no peke tau whe mahino aki and ai ke mau hao whakataha mo ka aperi lanu mata mo e utokoni ko na eseni mai ka o staka he tai mini loto he western ni because o ka ke awa western ni a honi ko ngā whako insect day ka whamalot ka mau tolo mo si tokoni mai mea ka te mau whahoko tai pe fwoi tokoni ko ni na maha ko ke mau whai ko ni ai tangata ko ni o pure ko ke ipolo ko I tongani te o ki hula tu pe api ke mo ke fok mo mana tu na mau hena na sio ko ki pa fume api mo na ki shawa ko pe ko tawa in ki ta hoki loto okay malo malo ai ko ino tau wa ma ki loto malo live malo sio oi kana ame tango tu ya ka au pepomu okay ikaw sai veia o si ia malo como toluen mawa tu ko ke hanga ni mai ke mo me yo la hanga ko lau ko tau I di foki I api o Lucia ai re tau ia nafi pe a whakahoko e tau polo kalama o fofoka mari au bito a Lucia I ahon ke hea mi aneafi na mau hamo lo I mata ia ka ngari ko holo ai lo I mata I ahon pia ko ia mau fia ai ke mau I di whakatapa mo si staff mo tau po o kai pehe foki ki Hipólito Lázaro, ko Hipólito Lázaro. Ko se aya e tau keipolo, ai la e tau. E ko taki I he internet I he tai mini ko e tota hai ni o kune tangotu I he sea o fai ho tau falere ki la ke tau. E ko taki I he internet I he ahoni. Ka ke na nga hai ofa na e tonu ke fa hoko I he ahoni. Ka ko unga ko tau aho malolo ia ai independent insect day o ai aho ko ia o tau ataina ange ka te ko ia insect day pe o kutupunga ai aho malolo a tongani pe o ke lawai o mai o monga I ofa I aho ni kia o mai pe fai ai ko le fa mole ka te moto ka ko modite fai ho mau tugu ngata ke o mai angai ofa ko ia ke whakalalang a whaki I mau biviri na fai ai whakatangi Hangai ko lau kapau o ku mea mai a kaperi lanu mata ki he mau whakamatangani o ku hangai ko lau owa e ta ofi ho hau au hau ko me foi toko naki koia na ma whaamu ke mau mai o ku ya foi toko naki hen pa maalo ke maalo e pe moi sai pe te matografa ki api kape hangai ko lau o ku mau I heni whataha mo Lázaro ko e ne tala no mo ne tala loto na e mawhahi hono mafu he sio ki he ngahi whae la ko uhi ko ka ke sai ai maki me ngawe I he vai fo ka ke mo ulere I he leti I ai ya ko uhi ngaya na e ofo ai ka mau hau na mau laki kamata pai mai me ai pe ki fine ko ya ko lolo hea isia tautai ai na tau laki tokoni o ne whahoko ai a ene ki ofa mo ne tokoni ke fine ke whapapau o ko tu au pito honolo I mata I kai toi halo tu lotu pe aku whaamange pe o ku fia a lolohea I he ngahi tokoni ko ia na ane whaki ai ni mangeau ma lolohea mo ene ki I whanau pe a ko ia o ku mau I he ni ke ne whaki ai mea ofa
ki he tau po o pe mo Lucia ko ene fie to koni pe pe mo no family i he fata i he to unga o e masi vesiva o tau i ai ka ko hange ko lau ki mo tolo ngai ka inga pe mo ngai family hange mo pe ngari o mo to lalo i ngai ben oua ko tau hoko ko family ta o ma i he ngai mo kemra men ke o atu ai whakafofonga o ki mo tolo i hen ya ka pau na ki mo ngalo fa tain hang ko lau he kai te ma i hen pe i he aho ki he aho ka ko ki mo tolo te mo hoko hoko atu i he westeni ya mo pa mani hono o mai hono hoko atu ko first response o mau i hen ai fataha pe mo i bolito Lasalo ke fua ki ofa ko ya ke hoko atu aki hongo wa i he weekend ki he ka u mo to ko ni ko ha me la i ki ko ni ko ya ka ke o ko wange ki to tan ke ne fai a fo ki he mo ka nangan ai ofa Malo. Malo apito bolito. Ni mangeo. Aia ko ni mangeo pe pe moia o ko fumato aki whakamalo au ki he hoa o tangatani pe mo ni whanau. Uia ko na loto maulalo ke fuaki pe wawai ai fo imana nau mau. O ingai ko whakamasiwa ka ko ingai ko na whaamu ke vahe moi masiwa. Peko tama pe mi tongani. Pako ni ai ko ha whatonga ai o ku iai ai ka kai hange ko Lasalo tokola hipe o tau kakai tongani o na wala nima mo po ki o tau kakai o tokoni ki o tau kai na inmuri ki ngai tokoni peheni ka ku hange ko lau o te mo ma ki mo umai nongo maulalo maki bolo kalama mo hange ko o mantu hausia pe ke ma fu professionali mana tu ko mawana e ui fakalangi mai na ke ui aki fakamata e toki pe ui aki hatikiri fakako kana e ui mai ko inga ke ma o tonu mai ke ngai family masiva o atu sio naure o ke o ngona e taha ko tope e he tau family patoa ka koia e family patoa o ku fola yo mafu ko inga ko ilo ko mo to po mi hoko tua ka pau na ikai ia masi he kai to hoko atu ai polo kalama pe ko inga ko ke foaki e ku ha ko au ko foaki hoku le o mo hoku tare ni ti ke faka o atu ke moto anga ilo mata pe mo ngai sia o sia e kakai haki lerei hange ko ki tau tau o ku tau ki I o lunga hake ke lau ke tau wahe ke no one left behind kake ko e whainga maari ko ni te oange ia ke hongo whae ke na wahe atu a whainga maari ko ku mauto I he ni ai te akahiria te mauto ki whoki atu Alo. Ki mua te ke whae whakamalo ki te kota koi whakata ke mua nang tāta koi o ko hake o mau hane atu kung tuka e pera whakamalo ki ta mai o tua ki a Maria ki ta whae tapu te si I toko ni maho inga ko e ni o whai maho ki whamiri masi mai pea ko loto pe ke wahe atu pia lahe o pito hoku loto ko e hiko e holonga e pea ko hoku fuafua whanau ko e whakahingoa e pātere Paulo Ama mei holonga tonga ana pa o pia lahi hoku loto ko toko taha holonga e ni o fuafua whae toko ni hoku loto pare pea oku hai ke mauha hafulea te ke whakamalo ia e toko taha ko e ni mei holonga pea ko Ipolito Lasalo pea oku pia oku hange ko lao ko ne ke ne ka hoku loto ke whai ha whakamalo mo whakata ki he otua ni whakafo mai e ni toko ni ke toko taha maho inga koe maho inga au pito ka ui koe aha koe na whakanofo whakata pui ai hoku te hina koe ni o tāpo ou na oho male lahe sio ki a pātere Paulo Ama na o ki koloski ai o kai ke ilu hok family o whakahoko ane pātere o ke mana tu ia tama ika wow lahe au ia sisa pea ko e kuta hine ko o whakahingoa Maria Elizabeth nane pehe I eni fufua ko nati ko e te whakahingoa hau tama ko Maria whae a Sesu Elizabeth
pae asian tapai ko yo mo pae ta ki mo ai ke mo ta si pinga ki ai pa pae ta ko ba he aki ko ia ko na ki ko apa te paulo amato ko e uhi oku ba ka mai nga hitoponi I he toko taha holonga ko e ni ko pia lahi ki whakamao ki he holonga ko toa whakapoponga I mai he o mo tangata maho inga ko e ni a holonga pia oku toka lahi pe family whae I holonga ka oku pia lahi au pito ho kuroto ko e uhi ko toko taha maho inga e ni holonga ko me whai pu kuaki maho inga ko e ki ko fai ngata ia au pito ka ki to la ma fai ngao e fakai ka e yang ma he ni ko wi ko ta ha na ngao e pa ni na yang ma pe hok ni ma he si he se ni ki he wi ki ho wi ki ya la ma pe o on my own na la ma pe o tao hi e ho ki fa na na kai ki la ma ki le ki ko ri ho ki hu na ko fa e ka pe na pe ya kiนั่นนี่พกฟ้าเลยก่อนแม่ใกล้เกี่ยวรถปกติเขาจะให้ละหกอยู่เขามาตกว่าหนูขายเลยเป็นอันนี้เราเรียกไปเทฟ้าหนาวพกที่พกอะไรไอ้มันมาดูแล้วมาเขาฟ้าตรงนี้โกผู้เมกีก็มาเกลี่ยเกลี่ยมาโกก็เลยมาเอ็นโกปาโลปาเลยเที่ยงาก็เห็ดฟ้าเลยดิ้งหาเต่าฟ้าเลยKita kok mai mo mai kita no ko tu aku. Tiap si aro pai te nga he tori. Ko ne mo pe psikologa he ia ki ai mo ka aku ki ti ma pe ho lo to he ka ma pe ni ki mari mo ki ka na o ma sa ka. Ka ko ni ku na o ki tau la ka ta ha mai pe mari mo ka to ko ni ko no. Ya ko ki ya. Bukan kenal lo. Halo. Halo, api tu. Ni kalau kita itu ni orang ni ini, kita itu di mana tu kau. Wan ni. Kat keluar tu ni kau nak tangan kau nak toya amai. Biar aku, saya kau laba mak balik aku rumah saya kau malu kalau kita di si family ko mo ko dito mo ako ana ko say ni mo kana he ofa ako to wa mai ni family ko mo ko ta ke ako ya ako ni ani ako pe ke ahon ni lai ni ko na ka ani aki o vai pe afa hi ngau ke ma ke ma ni mai ka te au he phoi nga u nai phai wa ko de ka mo le fa ni tôi có về cái chuyện hồ khi mà đi ấy là cô tôi về qua mà hai về của cô qua ở xí là tôi hay cũng áo rồi và mình sửa là hay rồi chứ ấy là tôi thì mà xí vào cái tôi xí ở thằng ấy tập ác ở xí à cũng nó có cái học rồi tôi phải mà xí ra và cũng mấy ấy nào mỗi ấy học có hoạt tôi cái ở kau mau ke dia ni ni aku aku jauh dengan dia yang mari mandi ni dia nya kan he buat tu koi ke kai ke tak tak dia o si fakak ho ngare ya ni aku ya mai ho tama ingat ko ini soal ko ni ho tai ka ho mi ko ai ngau ma kita ko ui o tua ke na fakak ko pakoya o ko o le atu pe kaina ke tau sio positive ko me ama inga ya ke tau sio ko fa ati lelei si o fa ni di ko ke mo fa ni ke mari ma ka te a mo na ka nga ni ama ka kai ko pe o mo ke ni ke o ke mari ni ko ma na kai ka ko tui pa mo fa la ke mai nga ko to pe ko ka hok ko pe ya ma ami ma on e fo tu o to ma ki ko hi o kui pe ki tau to no ko to ai ma man pe tau o ka ke ma si ma o me ai nai ngau e hok ma su mo lo to e o ka mai ko ta pe te to e ni no si to ma o pi ai o ia a pe ko ka mo le mo ka ko
ka ko e ko na tu la pe a o me ko ro I lo pe I po ni to a mai na o mau ti pe o ye mai o pa te le fato me e te ko to nga me a kai mo ha ko mau no o ko ta ko ya ke a ka mo si ba ko ke ki a o na ko ko ye o ko fia a pito I he tataki ma o mi ai o tua ma ki ma ki o whakafo mai ia asia ta mo ma ki mo e kakai ke he o na ma e ma fola ki he kakai ma siwa ai na e au si ai tangata kon ko I polito mi holonga e taha pe mau ne mi pa mau si ni fo I live ane a ki pa ko ia o ko whakamalo la ya I polito he ma e ma fla ko ia ko ni wa mai a hona mai si ni to ni ko pa anga ni mania ko pa ke ta nak lele ia ai ofa ai masiva ki he masiva e fai ake ngawe ao nga ki he toko ni I ai e ki family masiva ko ia o ko mau ofa la ia ki he taha to pe o ku mama tamai e tau kita kini masalata he lo tu ai si kakai ko no mau tu ko nau tai ni kana ta kai holo a watu ki he ngai lo to fare masiva mo ne lawe tu tapu ke kau tahu sipi ke nawa ke fana sipi o nam sipi pe anau o mo tu Yesu ai fana sipi masiva ka tu ke masiva ke tau hangau uplift e na mo ui ke na ngo yo na ma I pe mo na wa usia halele yo tau wa usia tau to ko I sai lange ko yo ko famalo lah ya tai ke famalo lah fe unga pa koe kore pe ta puaki ai o tua ma a upolito mo seini mo ki family pe he ki asiata mo mahi mo nau to ko toa pe o nau vai manava pe he fra o atoi pe e ku fra malo lahi ki atiri lahi ko ia nai whakafo wai o a me to koni koe ni mo nau to ko toa pe nai tahana estohi mai me siato au nofo a te whakamalo ya o ku kai kia hami ai mau ko le pe ta pa ka o tua ma mo ngai family ke mo wan mai o falahi atu te hu fa kia pe ta I ko toa malo obito ya ku bu fana ko mai ki hele o ai mo fa e pe ko fu fie tala no atu ki ngai family ku nau itengia mai ai tau po o be si sta ko ku ngo ko aseta masima Ka te utala loto atu ki he uhinga e ku whai a ngā weni, ka uhinga e ku mui I he patoa. Ko e ku tamai, na e tala noa kia a kirisi, na e mate I he waka I eua, I he whakahe haua e he sistem ko e ni. Toi mai na tolu patoki whanau I au. Maloloa I tangata e ki I he ngāwe ko I au. Ke utala loto atu, ki he whanongo mai a e family ki he mea ko e ni. Na te mari o wha e, kana aku tupu hake he ata kai whaka ofa, mo whaka ofa ake whao. Na aku tahataha ke peo o ilo ai kumi mo ui na ku mawaherewa mi api, o alu ke kumi haku mo ui. Na aku he whentuko toa pe I tongani. Pe aku, taku he toko lahi, koe haua. Ka koe pae au. Lahi hangi ngai taibu na ku mohe ai tua me ngai toa whare. Ngai taibu lahi na ku mohe. He ngai hati ko I wha manakoa. Na ku tangutu pēu whaka amu ke ukai ha mea kai ukai I a ta. Ko hataha ku tauhi. Na nā ku whaka amua ngai whaka amu. O mao e kakai o taimini. Kana aku lava pēo se vai mo whaka puri. Aku natula tuku hausi au. E kai ke lava o peluki au ma self-esteem. Natula e tuku hausi au. Nawa ku mohe holo mo fie kai ia. Mo ku nofo holo e ngai feitu. Na ia ngai family masiva pe na nautari au. Na ia ngai family maui. Na kai ke nautari au. Kako tala atu. Owa te mo I te ngia, a ngai family o ku ma aahi ki ai. He koe aahi ai a osia, ki ngai family,
na aku sio loto atu pe ki hok tupu anga pe ko ia ni o ko fie ma o ke fai hanga o te tau pe ke oua na mafahe mafu o whanau tupu hake family ko ni na kala loto fa e ko ni aneafi ai whaka amu kau whai ako i poto whata mai hono ki whoha una no fo ka koe kai ke iaha taha e family e nofo mo ia kune tuku ai hono whoha mo e kahau ke tau ia kon family ke kahau ke na nofo ke tau hia ko fie rea hanga tonu at ke ngai family na pehe peho kuri aki le rea tu ke ngai family ke totongi e kusivi e kuako kai lawa te utara loto ate mea koe ni na iai ke mo ui koe ai mataka ta koe sivi koe from ni ma ta koe au koe ke wiki whaka au si kai peke ma o hata hako hao ke whoha ko me hiki tanga o kore pane tā mai tai tari hena koe mau wahai pe oa pe au tangoto he sea me he pongi me he hiwa o arivo ki he hafe ni ma koe tuku ia e ngai ngā weu tafi mai fide modu a tā mai ki tamasi ko ulotonga teu ngā ko peo tangu ta e kai ko ku fei lau ke ia hataha e ofa mai to tongi e kua ko ngā ko e tangu pehe ai ko tangu to tari atu a sami wela maa sima ke hea mo se ni to alo to tongi e kua ko tamai fide modua na mau pene vai lo to hepa ko si uia heo alu ko tangi i kai na ne tamai ke utari heni ora ke mau ne se ni ti tamai se e vevine ko pe ta fa o si heni ko ta fa ma pene e feito un ya loko loka ia ta ko pe to ya ta no na ko hu ma ki tu alu e hala ta kai a ka to mu ya tu he kai na ko no ma ko kai fo ni motu la fa la loto pe he kai te to fa ki na ya ta family ko ha pe me fa o yo at mai te fufu le va to ke finga i fa nau ko hoku ka o ia ko ta no mo muna ni te ya fa nau te ke mari pe ko sa ia ma ya ko to pe ni fa le mo fa ya muna mo ilo na la ya on ofe nau e ka kai ko haku toto e ka kai ko haku toto mo ilo a honi la ya e ku a nga ki he toto e ku a nga ki ka kai na na ofa mo fa nga tu puage o na mo fa si ia e maha holo mo mafi e ko ure haku ki he pato a mama ni ko ni o tau fa o mu meni me he mafo mafai fa mo tonga na ri aki me he ko hiri o au ge aon mo hanga ya ki so fo ho tau uto o mahi no me ge tau fai ka ko fa amang e matakai ko ni ke o wana to pu aki mai e family o hanga family ko ma u ge o tala mai ho na fa o fa mo tu hau sia o ku nau ma o ku uhinga e ma o ke ngai family ko ni ko tai toka nga mo fai he ga pau na i kai ke ma i hen ka o tonu ke ma first respond ki ma wa hen pe mo ho ko at mo tol ta res ho ka de mo tol pa mo pe ma lo mo tanga ma lo ta po o hono whakamanat mai ke mausio ato ilo na mafuta e tokanga. Ko mea ke mo mamahi ta tau pe mo ki family na mau na watu ki pea ka mai whanau ke tong whawhau masirini mo tatu pe ke mau ko mau whatongia ke au gai pa ko mea ko omi ko mea au mawhai ka ko fie whakamanatu atu ngai family ka mo loto o te mau wau ko mo ngai family tokoni ki ai ko maalu ko ni ko telefoni ko mo ngai telefoni ke he omi me tua ko kore mai ke mau pa ko mafaka kala kalasi a ngai telefoni ke live atu ke fai mo tokoni ngai family ko ya mo ngai telefoni o ma ko naki mo atu ke hani
ke toni mai he ko fu me ai pe ke fa va hange ko ngai fu tona ko kakai o fima ko oskoni te mafenga ke mawa ke api ko le mai ko uhila ko ta woni hongo fu e na ko ke ya o uhila o te ya ko me ani o to ke fai ki motor ka ko kore atu i hen ka ko mo mamata mai o ko fa am o na mo fa si ia ko lo kalama ko ni ke ko kai ke fai no ia e ho tua hamea ka o ku ia foi me mahu inga ku hanga mai uraki ka pau ko momoko mo ofa fa kai nga ai ke mafana he kai mi he masitu a me ni ua ka pau o ku tai tokanga puri anga ko na ngai fatongia ai ke mahino he ahoni homo foto tu ke ya system ofa ke masiva tolu ka aku ikai tokanga ka fa fofonga lolo tonga ki ona kai i ona ngai va nga pe ko e fonua te mau fili haka kai te na wa o ki e fare o whakahoko a ngahi ngā aue ko eni ke ilo ko hai o kune a whiema viviri taimi lahi whaaro whenga holo ko ke lava e ako hu holo whaki short course o au ke alu ke TNYC mo ilo pe ai Tonga National Youth ha fu ai alu whahoko ngahi mo ilo polo kalama o ku tala noa ke ngai plani la lahi o au ke whiema viviri ko e needs ko e want ko e ha everything ka mo ilo tano pe to hifla pe pa pelo tu kwai pe ha nga hitoko ni fa o ya na to ka ke u iklaro e ahon ko fu hausia ni tala no ke a aglisi na ne tufa mama ke au pe au no fa o loto ta ko ahon ko wa ko fu hausi hu nuki ma ke ngai family ke winu ngai merie mo ngai fa am o ku fa amu ai ka kai fa malo tilila Sharon ki mo to nga septa ko ku to ya tu pe motang paki hoku tua ka ko whakamalo lahi atu i ho moutu i hoku tua ke whahoka ngā oe ko ia ke ma oi analo whari ke whanua ko e whanteisine whanua ko e ni o ku iai e fusi mo o kai ke lava tāpun ko e ano ui ngā mahu ta whea a olunga paku ka alalo pia ko e mea ea ko whamalo ai ki a Lasalo ko ne loto lahi ke ha ta ko ne mea lere e na ku hauia o heka i mui kama ela bawa i mua whaka paipa ya ko talatu pe e kainga whakaanga maha mea te ke whakalaka ai i au pakpaku mo au masiva ha o sio ki ha mea te ke lava o aluai ki o lunga ka ona ke hanga tuku hifo ai ngau elelei hange ko lau e ki ha ko e whewhine tukwatu e tamasi iho he mamo matau kolo ape ke fie mari o tal io fe fine e lava ia tuku he pa moe ka uelo ka pau te ke sio me o hiri ai ulo fa na tama tangata kai te te fie omi e ko tama he u kai ke nofo e kia ke nofo sio fare pe ko fe tu ka ku ne sio e ke ka kai ke alu ke ha ke aki Lasalo to mai me mate he ko e anu masiva he tangi a o to fe fine na kai fe na me mo ui pe owa si mari e to mai me mate pe aku pehe ma asi he tai mini e kau masi e siva o ana tuku homo tatangi he ma telefoni ke tau kau ngā tangi ka kinau toru fie fo aki hange ko Lasalo pe mo ki mo tolu ko to pe itu apure anga Tilila Sharoni mo hai fo aku ka ke ula falawa to mo ngahi wa I promise you guys I will do this kai ko cameraman o ko ikai ko mo tolu ka ko unga ko ki tau tolu ka to moment people move on, don't stop. That's very good. Deveria malanga tua afat angka Lasalo pe udah hadi ki fa malo pe ko de pe ke fakatapuan to kata to be ya bu fa malo lahi ke mas be mo asiat i fai ngawe lele ko tu ku na ya khona ke pa tere na pe ku rahi tau whaka hui ngā ke ua lawa hanga welere. Ko ia ka pai ko re koe ofa ke masiva. Te taratu pe uhiga ka nau whai e toko ni. Ko e hiri e ku sio i he patoa public koe ke Facebook. Pe au sio hifo i he live koin ki he
ngai family masiva. Pea na lave alahi au pito kuloto e ku sio atu ki e tangi e ngai whae. Ku manat ke whae. Ko manat atu ki e ngai whi lau lai. Nai pea pehe ke tamai. Ko hingo e whae ko tukei kai lai la sal. Ko mo e whae ko kuare la sal. Nai whai ngata au pito mo ui ia. Pea whai ai na tui mo e na lotu. Pea koe mea peu nofo ma upeho ko atamai. Ia aho ko wawai ki hatuunga. Pea o mana tui. Ai whetu na uhau mea i koe masiwa. Pea kou tui ko o taim lele ien. Ke u whakahoko i toko ni. Ko hinga pe koe ngau lele a ongo tangata koe ni. Koe mea pe ke ki i whakamahi no atu. Na whakanga i mai. O kui kai ke interest he politiki. Pa koe ke kanti te iti au. Ko ku whai pen ko manate whae. Pa koe ke roto ke tangi ha whae. Ko hinga koe ene masiwa. E koe whiwhine mahu inga pe ua he mo ui. Koe whae mo hoto mani. Ko te hiki pe me manawa e te whae. Ki manawa o ku whae rei. Ko e te whanau. Pa ko uhinga pe o ko tari pe mo ngahi ako naki. Ai funga waka ko iai. Ke ua e whai whoa kipe ai ke ilo hata. Ka ko kore atu. O ku toton pe toi tapu. Ka koe ke uhinga toi tapu ia mo ne ako naki. Ke malua lo iai koe o whaka uhinga ke o te ke lava hatokoni. Ka ko ikai ke roto au ke uasi atu i he live koe ni. Ka ku kore mai pe o tangata. Pa ko whaka amu ke hokoen. Pa ko whamalo lahi au pito ka tirira mo ki moutou ko toa pe i muri. Ko iro pe wai ke lau patoa pe ha ai ofa. O mo whaka uma mo ofa ke ngahi whamiri koe ni koe masiwa. Pa ko te whaka amu ange pe hange koe lau a mata tuisa. O ki ako naki pe. Oua te ke whehu ia uhinga o masiwa i hata. Ka koe uhinga ine masiwa ke tokoni ai. Pa ko whakatau ange pe ki he o tua mafi. Ke ne tāpua ke ngahi ni ma ofa kotoa pe mo fuaki. Ki kai nau tolu tangi ho tokoni. Pa ko tui pe na e whiri pe a mafi. Pe a mo asiata. E o tua ke na whakahoko e ngā au e koe ni. Mo e whelau lau he kua hona ngahi whamiri. Kau whamalo. Pe au koe kaha roto pore ha mea. Tau masiwa kotoa pe tātou. Kau lawa pau whae whelau. E au mo whamiri e mau whie mau. Ke mau tokoni ke ngahi whie mau whiwhiri ange. Tau te whito ke ngahi whae masiwa koeni. Pau ku tangi ho toloto ki a hataimi. Ku te mauha koloa lai. Ka kou ilo pe ku tafe mai e ngahi matawai. Kou tui pe koe pore ki he pore anga lolo tonga mo ngahi pore anga hoko. Whakatafe mai e ngahi mono ia ke au sia. Ku o tau pehe ku o tamate e ngahi ngau e mataka mo i mea na ngau e ngahi mātua. Whai e fua niu. Ko hinga tau alo haki. Ka oua te tau mo ui ngalo. Tau mo ui manatu ma upe ki ho tupu hake o hange koe vahe asiata. Na keke tau tupu hake pe ke tau tu maari. Pe au msia ki moutou na mo tupu tu maari hake. Ka koe uhinga pe kufie vahe. Ko ku whaamu. Pau whamalo lahi ki a ki moutou i muri. Ka whaamu ke kakai tongani ko mo wau ki atu unga. Ke mo lava vahe ai. Pea ka pau koe ke mo
lau ai tai tapu ke mo whapuripuri pe ka au ai lau ai whakauhinga ai tai tapu ke mo toi ai pe mo tō. Ta tau pe mo ngahi sias pea mo e mea. Ko tui ko whakatā to tonu eni pea ko e uhinga ai ne mo ui ke tau whewahe aki. Maha koe mo ui e tonga. Ka fu mawhana e kurea fu tuai. Ka ko pehe ke whakahosi na maha maka e matama. Mahu o he ku kei toe ngahi whamiri whaitea e a. Ka ko whamaro lahi au pito ki whai o maari e koe ni whamaro ka Lucia. Pe mo e tapo o ka Sister Siu. Pe mo whakatauang e pe. Ko e ngahi ofa o whai mai. E ngā ue aki lelei. He ku tau whewhe lau aki pe. Pea ko whamaro lahi au pito pe. Ka pai toi maha koe whaiga maari e pen ke toi lea ai. Kai tukuange pen i hongo tama. Ka kou kore pe ka ki mō tolu. Ka pau pe ku waha mō whakaanga pe a tuku pe ka ki mō tolu ka ataki. Ka koe ke uhinga ke tau toi whewia. Koe masi wao. Whe mao ke tau toko ni e masi wao. Ka pau kulawa. O te ke alo kai ha. Mo mawhaha ngahi urunganga ke maa toko tahai. Ka ke whai pe mo ui whi lau. Pa koutui koe me ai hero koin ko akiris. Pea pehe o ine mui ki he tala me kolosi. A sesu ke tau fua whi lau. Pea tau toko ni mo whi ofo aki. Pea pa tau wanga whakataki. Mo wanga whamau. Ko iai kau mo tau mo whi kohi. Mo kataki koe ke Facebook ka. Ko si o pehe mea te ulawa toko ni ai. O koe ke wanga ku uhinga whapolitikare koe uhinga whakai tangata pe ni. Mo tau whatongia o whaingo ino ki tau tolu e toi tapu. Mo ngai funga waka ke tau iai ke tau whai toko ni ke masiwa. Tau tu whito e taimi tau whie mau ai. Na tau toko o mai tau toko ni a tau tolu. O ose taimi a ko ia. Ka ko whamalo au ke ngai ni ma ofa kotoa pe mo whai ngahi ofa kotoa pe. Koe kaha mea e mo tuani ko ke masiwa pe me ka mata ko e. O ke iau pe ke taimi. Pe neo ngō mau ai. Ngai ngā ue rerei. Ka kuika ke ngalo i au. Hok tupu a ngamo e whi lau te tong ke whai ke wahi. Ko ia pe. Pa whamalo lahi au pito ka mas mo asiata koe ki. Na ke fuoloa e malanga. Kasi ngā ko mau siasi koe ke mau lawa. Mo fua ke mau malanga. Malo. Kai te koe lawai e tau programa ahi mai ke ki family o Lucia. Pea whamalo lahi ke tau po o ngā ko ene. Loto tō ke mau toi o mai o maua o whakataha mai. Kai pehe ke a Lasalo. Pea mo ofa o kune hanga whao ka mono ki family. Kai toi whaloloa ke mau e ne malanga maari e. He oku kei toe ngahi polo kalama ke mau atu. Pea kapau e toi mau moha family. E taha ke malama o whakahoko atu ihe ahoni. Pea malo pea kapau e i kai ka mau whai aki pe. Ai ngahi whetone telefoni aki. O kou kore whakamore atu ai ka ko pau ke malai atu. Pea mo maki i e pea whiri. Kai malo mo mea mai ka mo mea. Malo. Malo pita Lucia. Malo mo ti a ahi mani o koni. Malo. Ako whiwhero aki pe ka ko tau pe la. Hello. Corona. O whātu pe. Kai pe. Mo nau lau pe rosario ke la. Na mo fa. Ko na mo sio mai pe ke live ko no o se live. Anga ko lau te ma lere mai ni ke foi pol kala mai ta. O to e foa ki tangata kon ko Lasalo. Aneu na mawa ke api kon na i sia tau tai ki fefine ko na ma interview ko a na ave ani mangea o ki ai na ave Lasalo ki ai
Pe ko ni ko te au mai pe ki he ni ange ni mangeo. Okay ye. Ya ko ni na te au mai pe ki he ni ange ni mangeo ki ai. Pe to mau a pe ta ki mau kai popua pe ko pa tangata fe tu ko ya. Ko ya we mau to kon ko ya honi. Ka tau ki malolo ia ka tau toki fetala ki pe ki popua pe ko pa tangata. A os pa mi te wa no pe ko to no me hen. Te mahoko te mea ofa ko ia. Malo ofa tu. Kapag yake ma o ke tao. May api iya ke o may hingo. He kapag na ko. Ke ay no fu api.